C'est que logique ça. Dek nou ban ide pou la, ban panse men. Avle di la, gen ba yon devle fe la men. Men fom da moutou men, ki yam de ka fe ou la men. Ki so gen la kom plan la men? La men, avle di gen ba yon devle fe la men, fo yon kampe lan, boy si mde ka kampe, mde ka koute ka pou souwe ou pou nye men. Ale di si la mchi ta mak mgo sa mak mgo lo bak nan yon. Boy si mde ka koute. La moute mwen se batan la men, la moute mwen. Yan ale nou. Problem gen yon, sa vle di we la son piscine la. La yon la piscine la. Sa vle di we la li men, an pen yon chan la, ki la vle di la piscine, nan se plan piscine la baye sa ou, ki la mouti la gen ti la baye sa ou men. Baye men, ale di mdap men, mab la. Ale di mab la. Kom, waman si bebe sa, ide bal ba ou la. Mwen moun sa, ke zanman de bebe, kom mwen fè piscine de la te, mwen fè piscine de le ciel. Koman de le ciel la men? Oh, kade ou bagay, kon sa ne gaji ba fè piscine. Wè la la kon men, mwen moun kap gade nou la zami. Yon wal touye te kap kri de ou. Koman sa? Paske wè de le ciel, mwen fè piscine. Yon va mouti de mouti. Kote yon ka fè la? Mwen ide ya, kom yon fè piscine de la te, mwen fè piscine de le ciel.